Size bunu açıyoruz. Biz şu hükümetten gelene görmenen sizlerin güven verdiğini Şu yerde yaxşı okuyan ballar savaplı olsun. Bardıq yaxşı balların bilimine sığansın. Şu yaxşılıq işlerge işlegen kabinet olsun. Allah'ımızın yaxşı bilim alışına, sapatlı bilim alışına kabinetimiz olsunlar. Cemaat uşun bugünkü açılıp жатқан kabinetine kut bolsun, жақшылықтарды алып келген болсын, ушул жерден окумуштуулар чыксын, жашынакай инсандар чыксын, ишиңерге ийгилик болсун, ооматчар болсун, дайыма ушинтип мектебиңер жакшы жаңылыктарды ачып, жакшы жаңылыктардын үстүндө күбө болуп жүрө берсин, ишиңерге ийгилик болсун, жалпы коллективге. Мына ушул демөөрчү болгон кыздарга дагы рахмат. Kızlar, gece sınırları açıp tırsınlar. İşinlerine gelip olsun, olmak hoşlaşın sizler daha ne sorup olsun. Git